نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aruman ini yari na isab kami humatud maun pahadarat sing kamu sin pangadjian kawiaksahan bunga sin pag-iman kalna kagunahan na tutuding aton bang nagbungara ka in pag-iman sin tiap-tiap siulakan deng katu tanim. Hari namuk payad tung ikatukbal ingganap sin pangadjian. Manalam salam kami mga kakasih. Kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa hindi dunya sambil paadlaw akhirat. Halapal, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga anak kapo namo, in waktu na to mahal ga dakato taniuhan tara na to magkahi, lawi aula mahal ga pahadarat si Mahasuci Mahatinggi. Dahil nga sabab yan, pagka siya mahal ka, pakuyakon na to, injantong na to. Lawi ring singkuyag sinhal ka. Kaya na naman singin paisan. Kaya na naman sinsimud dumagpak pagunggungan. Palabihon na to yadto im mga nasabot yadto. Kalna antara na to iwan sin nagpapanjari kato taniyo Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, haupo din waktu na to. Imma siya na kauna, mga duwang nga ibu katahon inumul sinabuk tao. Bang sila nag-umul 500 tahon, bata-bata.
naing kita niyo biyawon. Biyayta sin junjungan alayhi salatu wassalam. In pangumulan sin ummat niya. Ma bayna 60 wa 70. In taasan na abutan sin ummat niya in pangumulan. Duara bang bukun kaanuman pakapituan. Haupo dahin waktu na to mga anak po. Aula yari kita niyo hajaman na kuldun na kita niyo simpit na. Nakasud na kita niyo papukot simpit na. Wairoon na makakuha amura kuman imasapa at denga Allah subhanahu wa ta'ala. Way na makakuha amura kuman mga sila. Mahal ka kanila ing kabayaan sin Tuhan. Way nahal ka sing kabayaan nila. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, maulong iwan malasa katutan yun Allah Ta'ala. Dahil diya dunya sambil padlaw akhirat. Aula na in ummat haulihan pialang kasintuhan. Matao din pagkaon nila. Matao din pag-inom nila. Matao din badyo nila. Matao din silpon nila. Matao din aikum nila. Ano yung sabab yan? Ba't supaya sila makapagtag-ipon marayaw tudyo patuhan? Marayaw pasugpatan sin jantong nila tudyo patuhan? Marayaw pasugpatan sin suara nila pakabayaan sin Allah? Damik kiyan marayaw inhibal sin pinto ang gauta baran nila mag-anggaw ta hakabayaan si mahasuci mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpalmanin Tuhan taniw Rabbul Alamin mga anak po. Fastamsik billadhi uhiya ilayk. Subay aun pamaugbog taniw. Subay aun prinsipul taniw. Bukon kita niyo maghinang pamaugbog kabayaan nato. Bukon kita niyo maghinang sin prinsipul kabayaan nato. Aun na sulat kato taniw sintuhan. Naparatong na marikato taniw. Biya na sinahayatin ni fastamsik billadhi uhiya ilayk. Impamaugbog sin tiap-tiap siulakan daing kato taniw. Amo na impamaugbog biyayta sin Tuhan piara marikato taniw Hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno yan mga anak po, Quran. Doon yung prinsipol na to, doon yung pamaugbog na to, hawayta sing Quran. Piyatarang sin hadis sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Bang amunanin panindog na to, amunanin iagad na to, di kita niyo makasud pakuldun si maksiat halawm singgumi. Di kita niyo makasud pa laum simpukot sin pagmaksiat si manusia yari hababaw singgumi. May tayad to mga tuan. Waliyun min awliya illa. Dahil siya mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila siya kialasahan sin Tuhan di siya pasaran. Bang siya rin pasaran sin Allah ta'ala tatabangan kanya riya dunya iwan adlaw akhirat. Mga anak po, magkakunahan kita niyo tatabangan din nga Tuhan.
Di kita niyo magkagunahan tatawangan dahing hatao apabila impuunan niya bukun dahing Allah Ta'ala. Bangin tatawangan dahing hatao amuat tingkiawa na to, pag ubusin tatawangan, magsagga innanawang iwan sintiyabang. Magambol da innanawang iwan sintiyabang. Adapun bang daing Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kakabusan in Tuhan tatawangan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Bang niyo itungun, indirihilan sin Allah Ta'ala, pakatan iwan at tiap-tiap siularan, di karausan itungun sin tao. Hapiw to sadya. Umul mo ka patantahon, pila karut piw to na naubos mo. Way pain lamay. Pansit ni guring sadya. Magi sadya iwan iklog. Pila iklog na iwan magin naubos mo. Amin isa-isa mo sadya, way pain ama mo, way pain ina mo, way pain haristauran ini. Hipatumtum sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labi para hindi to. Dahil nga sabab yan. Baugbugi sadya insulat maun kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila biyaugbugan mo in Quran mahamulliya. Lilay sin hadis sin junjungan alayhi salatu wassalam. Innaka ala siratim mustaqim. Sabunal-bunal to din ikaw yan. Ya Nabi sin Allahu Ta'ala kahinapusan. Ikaw iwan simyagad kay mo ala siratim mustaqim. Di ikaw simimay ring hamabuntun. Di ikaw madtuparan malumi. Doon kauharan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na impangayon tanyurum adlaw hasambahayang natu pardu iwan hasambahayang natu sunnat. Ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan namo, tunyukin pangatayan namo. Imanasin tunyukan hambuk-hambuk huruf. Di kau malawong bang tunyok. Tunyukin pangatayan namo paraan mabuntun. Nabiyaitan na kau sinto, nabiyaitan ko magtul. Wastamsik billazi ukhiya ilayk. Agara na sadya in piaratong kumaun kay mo, hiatud maun kay mo sin Nabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ikaw ala nurun ala nur. Indan liabayan mo sahaya halawm sin sahaya. Na mga anak po, imbunga sin pag-iman, palman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul lil mu'minin, pabaitaan imbar iman usog, hisi wa min hansam sadya, ataw amin pangit sadya. Qul lil mu'minin, samwalaw simmalayo, pabaitaanin sa barang sinbar iman. Imbar iman mga kakasi, mga anak po, immataod bar iman ha ummat na kauniwan sin ummat biyaon, bar iman miskin. Imbar iman dayahan, tiyo-tiyo da. Sa taod-taod bar iman, miskin. Tiyawag sila tukatan. Hibar iman dayahan, hibar iman miskin, hibar iman hansam, hibar iman bukun hansam, tiyawag sila. Isin nagtawag, Tuhan. Isin di ak nagtawag, kanabihan ibang karasulan. Unim pagtawagan, yaguddu min absarihim.
Papaayara sila. Pag ayad-ayad ka mo rumini, bangkaw iyan pag ayad-ayad ka rumini, ampay na mayta, magpapatay kayo, aun sunog. Bangkaw biyaitaan lang niya pag ayad-ayad ka mo rumini, in na mayta pulis, aun nuno. Aun hiluhala. Bang aun na may takay mo pag ayad-ayad ka mo room ini, tauring halawm singkatian laong niya aun lutaw. Iniring hatuhan. Papaayarun ng mga bariman. Unim man na si mag-ayad, magmumus. Unoy mumusun ayaran, yaghuddu min absarihim. Ayarin niyo in ni'mat dihil kaniyo sinallahu ta'ala. Kalaggo-laggo ni'mat dirihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Way makarili siyo. Ayarin niyo immata niyo. Ni'mat mata. Pula-pula mo lingkat si mata sintaw biyahon. Imbabae bang tiyaunan, sugpata ni namin pilok mata. Magpakasagnat day tanta kawin namin uno. Naray parawero usog pangantin, ganapan niya pilok mata kay namin yun. Papaayaranin mata. Amin pangatud. Ni'mat sa lago-lago mga anak po. Bangway roon mata, di makapalupad yung pilot. Bangway roon mata, di makaubatin doktor. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Papaayari kanila, indirihilan sinallahu ta'ala, kanila pangita dua mata. Maita, bang nilaan di ayaran sa lagu-lagu pangasubusin tuhan adlaw kana. Dihilan kau sinallahu ta'ala nikmat. Pula-pula mo indayaw si mata, wala mo nakita, kaya ikasusuy. Amin bakas nakad to paula milikan, wala niya nakita, ingkita niya rito, ikasusuy niya. In paslud sin pangita. Naringa sa babian, pabaitaan sinallahu ta'ala hanabi im mga bariman usog babai. Papaayaranin nikmat mata. Biyadirin kagi mag-ayad. Ay kamu umatud pamangi. Ay kaumatod pamangi. Hikarwa papaayaran, wayahfadu purujahum. Papaayaran in private party. Dua tuan in papaayaran, mata, iwan, aurat. Sa lago-lago ni mat, mga anak kapo. Nah, usugin biyaitaan muna sinallahu ta'ala riha ayatin. Imaksud na hindi papaayaran, di inusog papaaturun pababai. Uy nawang biyad, tupirong unim mata. Bukun. Aturara sa palihalaang pangatud mo. Imana sin magpalihala, naatod mo, wayron meaning sin pagatod mo. Wala kaw imibog, sabab di makaibog. Wala kaw miyaya, sabab bukon kay mo. Wala mo na hinangimmangi, sabab yakad mo ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukon di ay kaw magatod. Sa imbiyayta, palihalaa im pag-atud mo. Atud na kaw kaniya sa ay mo aturasin atud magdusa kaw.
Surayan mga anak po. Maita, sababin Yahudi wan Nasara, panayam nila'y mag-atud si mangi. Vitamin sinusugin umatod si mangi. Vitamin sin maas-maas. Vitamin sin bata-bago. Vitamin sin subul. Vitamin sin budyang. In kita niuri. Na. Hindi matuhamasa na to ini, kaya tatakbawan asal. Wala pa di majatuin hinang biyawaitaan na sintuhan. Nagpapayong na kita asal, nag-aad na kita asal, nagbubutang na kita asal paywur, supayari mauno. Papaayaran, impag-atud. Bukon ay ka umatud. Palihalaa impag-atud mo, imma na simpagpalihala, amuin di kau magdusa simpangatud mo, di makiwa din atay mo pamangi sa nakatabang kau pakarayawan. Wayahpaju purujahum, iban papaayaran ni Naurat. Sababin Yahudi wan Nasara, way pag-ayad sin aurat. Way. Dahil sabab yan, di kita niyo paibukon kanila. Way makaibog kanila, piyag mumulkaan sintuhanin ninang nila. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. O Tuhan na mo, bukon biya si mga sila piyag mumulkaan mo. Bukon biya si mga sila siyusuknaan mo. Na ay ikaw imibugsin hinang nila. Ay ikaw imibugsin pakayan nila. Ay ikaw imibugsin kakahinang nila simpangadatan nila. Imbar iman di mga sabab mumus inatay nila, mumus insuara nila, mumus impito ang gautabaran nila, sababin Yahudi wan Nasara, tiyanto nila, nagapi iwan sin syaitan. Amo yan mga anak po. La tashabbahu bil Yahuda wan Nasara. Ay kamu maningud-sing kakahinang sin Yahudi wan Nasara. Pagtuhan nila ri manjari singuran. Pagparinta nila ri damanjari singuran. Pagpaigo nila hay gaddakat di damanjari singuran. Pagpanayam-nayam nila ri damanjari singuran. Pag-inom nila ri damanjari singuran. Pagkaon nila. Na pagbayla nila manjari kita ni siningod. Kadtoy kuno maas-maas magbayla maas-maas. Yung kita niyo ri, mag-exercise ka agi kita niyo. Nayad to mga anak po. Zalika azka. Bang niya iayaran in pag-atud, iayaran niya in aurat niya, parman sinallahu ta'ala, siya na tuwin taumarayaw. Siya na tuwin taumalano halom sing kauman. Siya natin taumalano hantara niya magkahi. Siya natin malano hantara niya simpagtuhan niya. Inna Allah khabirum bima yasnaun. Inna Allah Ta'ala panday pandikal. Kaya ingatan na wangunuin na hinang nato. Na, imbunga simpag-iman da hindi mga anak po. Maaya din bar iman, di magato damang Majagain bar iman, di niya usalon yung pangatod niya paway pahala. Yadtuin ayat para ha mga bar iman usog. Palman sinallahu ta'ala ha mga bar iman babae. Wa kullil mu'minat. Iwan palman sinallahu ta'ala, baita ira isab Nabi Muhammad im mga bar-iman babae. Unin ni baita mo kanila, yaghdudna min absarihinna. Papalihala aray sa pag-atud nila pa usog.
Sa harwain ni usog yung matagi. Aun demand, aun supply. Aun demand, wala supply, di da. Aun supply sa way demand, wala. Sa bang mag-akadindua, aun supply, aun demand, mag-positive siya. Wa kullil mu'minat, baytay mga bariman babae miyakad kay mo. Yagdudna min absarihinna, ay mo palupasain nikmat dihil kanila sintuhan. Nikmat pag-atod. Ayaw sila paaturasin hiyaram sin Allah Ta'ala. Ampayanin usog, beauty pa kareolong ni biya dagbus artista. Imba ba isablang na biya dagbus kuwa na? Biya dagbus kan Paulo. Muna ito Paulo. Ataway Piulo. Bang aong kakitaan mo, aong sukok mata, insabuton mo, alhamdulillah. Bang aong kita mo makamulaha mata, a'udzu billah. Miuwa na kayo mong syaitan pag yan mo, a'udzu billah. Surayan mga anak po. Uno pembiyay tahatungod bang sa babae. Wayahfazna furujahunna. Pangatod, papaayaran. Iwan in private ni papaayaran. Hikatu wala yubdina jinatahunna illa ma zahara minha. Inadis, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ayaw im mga babae simingod, mga babae sim mga jahiliya na kauna. Ibang bihad to ang jahiliya panagnaan, ang jahiliya hikarwa huon. In jahiliya hikar panagnaan, in babae nila, bang gumawa ding away nila, magpalingkat. Sali da budyang, sali da banahan, sali da maas-maas, bang gumawa na rin halom simbay nila, magpalingkat. Amin mahinang sila, center of attraction. Kagatod sing subul, ukilaw niya. Kuwanin ba iyad? Amin iatod mo sa jaway pagkaw nag-uki, impana naman niya, yadto siya tasing gamon nagpapanaw. Makuyag sila biyad turagbus. Dahil nga sa babyan, imbaba ibar iman, iwan simbaba inusog bar iman, papaayaran ng pagatud. Aula-aula na inbaba ibar iman bang sila manaw, di papasingurun sim pagpanaw, sim mga jahiliya na kauna, pagwaunin ling katapakayan, paagwaunin ling katapamanaw-panaw, hahiwal sing ginawawaran. Aula-aula, pagwaun nila ling katabayho. Kato'y kuno masa na to ini, maapda kuman, yan pag grade 5, nag-aatal. Insimudlong mo nakakutkut ang baw. Pula na insimud, yan pag grade 5. Iniyan di papasingurunin bariman o babae. Di hipapakuwa. Inlingkat singgin pa isan simbaran nila, sinhiwal simbadyo nila, sinhiwal simbaran nila. Illa ma zahara minha. Amura in padlima iban sinunod. Yadto mga anak po. Insyabot talin yadto rin ha mga bunga sinpagiman. Bang yadto na tayma sin mga anak po, matan nakabugbog sila. Bang matan nakabugbog sila, nagbunga impag-iman nila, hakabuhi nila, mara nila impahala, padlaw, kana-kana.
Yari kita niyo hamasya mataw din problema. Na, aung kisari mga anak po. Amin sababu nuzulu hadhil ayah. Aun hamo kusog nagpapanaw, haran. Sa kalihina po niya nagpapanaw, aun lianggal niya babae. Babae lianggal niya, aun suko mata, hati niya malingkat. Inusog amura, kaya lingkatan day sim babae. Imaato din usog pa babae, imaato din babae pauno, pausog. Sali-sali kaya lingkatan. Limugay nag-ato din usog yadto, wala niya kaya sayuhan, nakarugtol na siya pakahuy. Nagdugo in ilong niya. Sabab na, di siya umatud para namin kuwanan niya. Kasusungunin ni Ricardo sa buwangan, mataud siya ni Maxi din magmumutor. Sabab mataud babae tarya, akad din na magbadyo. Narin naturon sintaw na hunahan na, naturo namin ngadto. Tumaka siya nagpapanaw, nag-aatod ha babae, nakarugto, linusugin ni, nabagbagin ilong niya. Unin hinang niya, wala niya hihalin indugo sin ilong niya, inaki niya, pagdatong ko ini pamadina, madto ako panabi, suy-suyan ko sinagapin ka ako. Na yung babae, wala nakarugtol. Sabab harwa sila, aun demand, aun supply. Na, pagdatong niya pa Madina, wetan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinaghapin ka niya, imbaran niya, hipo pa sinulong niya na, may tako. Nasiyusuyan na sinaong babae. Nakarugtol na siya, way niya kaya sa Yohan, di magpaknain ilong niya pakahuy. Injawab kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haja ikabu zambi. Inji matukay mo ang siksa kay mo. Ang anak ka po, siksa dunya, iban siksa adlaw akhirat. Imma siyat simmata sunog. Imma siyat sin aurat sunog. Dahil nga sabab yan, ing gumibiya ang sunog. Magbuno sunog. Mga anak ka po, mag-ayad-ayad kita niyo. Yari na kita niyo hamasari na matawang sintaon para kala, suway na sila magpatawang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masakitan yung hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daingkan Muawiyah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tura a'yunuhumun nar. Tungod papag-atud. Tu para kala. Palihalaon siya sin Allah Ta'ala hadlaw kana. Di siya pakitaon simmangi. Ini pakita kaniya marayaw. Uno yan. Ika isa. Ainun harasat fi sabilillah. Mata nagjaga hakawayaan sin Tuhan. Naimata si mga subulbihaw, natuglis agdoan na sindum, unin piyagdagahan. Nagbas sa Quran, nanasmi, atawa nagkita sin komik-komik. Rayan to. Harasat fi sabilillah, nagjaga siya hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In matayan,
Di siya makakita mangi. Ini pakita kanya sinallahu ta'ala karayawan dahil dia dunya sambil padlaw akhir. Di siya mabaya umatud simpiag mumulkaan sin Tuhan. Na pagkasyari mabaya umatud simpiag mulkaan sin Tuhan, aw ni pakita kanya sinallahu ta'ala sa rayaw-rayaw dahil dia dunya sambil padlaw akhir. Hikaruwa mga anak po, ainun bakat min khasyatillah. Mata timuin luha niya sambil nagtangis siya, sambil naghukok siya, simbuka niya patuhan tagtawatan niya na inhinang niya rusa. Nasa kalituan nagtangisin subul. Nagtangisin budyang, ngunit pagtangisan sin subul. Magpabimutor. Yabihan na motor. Magpabinay sa motor. Uy, may taon na sa bago. Yabihan na sa motor. Magpabinay sa motor. Aun, astagfirullah. Kita niyo hakarunahan sadya. Halian na to in malupas. Wala tubajir tabjira. Ingkatan lupas at siwi iwan mataud aw laula mataud intay manghud niya syaitan. Innal mubajjirina kanu ikhwana syayatin. Inta unang lupas kati kun siya sanira upatin mo to aun pa auto. Kuno yan. Ay niyo lupas sa ing karayawan. In taunang lupas karayawan, intay mangud na hisiw. Kanu ikhwana syayatin. Yan to mga tuan. Nagtangis siya. Antara niya iwan sintuhan niya. Impiag tangisan niya. Amuin na hinang niya rusa. Di niya na isaban magbalik. In matayad to. Pakitaun sin Allahu Ta'ala. Hadlaw ka na. Pagdatong niya pakubol, hipakita ka niya indayaw sin susungon niya. Usog marayaw mga anak po. Ini kato. Ainun kapat an maharimillah. Mata kagausan niya puundi paaturun pahyaram sin Tuhan. Mga anak po aron na ini. Masukin dunya bihawon kato. Inula milikan ya riri. Inula Arab ya riri. Inula sinlutaw ya riri. Nah, ainun kapat an maharimillah. Mata kakausan sintag mata pupuun niya di siya umatud pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pia kita sin syaitan tao, iwan pia kita sin syaitan jin, amin pia kita sin Yahudi, iwan sin Nasara. Sabab tiyan to sin Yahudi, iwan Nasara, amoy ni kaig sin barakat sin mga bariman. Na, uno pa yan. Ainun bakat pijaw pillail. Mata nagtangis sin manunga andum. Uy, meta siya nagtangis. Aw niban niya. Kaya lo siya sinasawa niya. Kaya lo siya simbanan niya. Kaya lo siya sintolaw simbay. Bukon. Bakat pijaw fil layl. Jakarallaha kalian papadat ayna. Hantara niya iwan sintuhan, way nakalamod ka niya. Nasabuting kabasaran sintuhan, nagtangis siya. Intangis niya yadto, imata niya yadto, hipakita sinallahu ta'ala rahmat ka niya, hadlaw ka na. Amo yan, mga anak po. Sumunod, mga anak po. Naasubo in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga ngasubo. Hindi sin na ngasubo yan, mga sahabat niya.
impangasubukan niya, Ya Rasulallah, man najatu wa massalam. Unoy ni kasalamat kamu, di kami kugdanan si musibah rin niya dunya, iwan halom kubo. In jawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam tenghuwi, ikaisa. Qala sallallahu alaihi wasallam, amsik alayka lisanak. Para yawasadya in pagbisaram. Tungod pamangi, po atuod, indila mo, ay mo palabti ka pamarayaw. Ay pamangi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan. Sisiyusin tao na mamarat saya pa Allah Ta'ala, na mamarat saya sinaon susungon adlaw, aun sulga, aun nalka, aun mahayang, aun masigpin. Mamissara siya simarayaw. Apabila way nahikabisaran niya pamarayaw, humundong na siya. Inhundong niya halawm siya ibadat. Inhundong niya halawm siya kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yato ni kaisa. Ini karua. Ikasalamat ka niya. Way kasusahan niya. Way ra problema niya misan. Wabqi ala khati'atika. Pagtangis kau sinahin ng murusa. Nagdusa kau kanina mo, nagdusa kau kanama mo, magtangis kau. Ando ama maapa ako. Ando ina maapa ako. Sa kaliwalis kat, patangisunin ama, patangisunin ina, sa intunang niya pakuhon. Bihan kikintunang niya, hina niya, misan dakuman, tunga singkiki, hindi misan kawihan. Imbagay ni adlaw-adlaw, rahon, magkaon, halo-halo. Inhina niya rin misan kaingatan, mangunin halo-halo. Aturan niyo mga anak ka po. Pagtangis kau, sinahinang murusa. Mana niya, magsusun kau, may takaon, nakapagdusa. May takaw nakahinang dosa patuhan mo. May takaw nakahinang sala pamaas mo, patay mangud mo, pabagay mo, papagkahi mo. Amo yan mga tuan. Di man jari ko magtangis way pagkaon. Bangway na pagkaon, bagutan mo na yung tiyan mo, simbabagot. Bangway na pagkaon, i-declare mo na uno. Fasting. Kaya nga sababihan, mga anak ka po, yari nakita ni Muhammad Sabiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, siraru ummati, aun ummat kumangi. Uy, may tayo ummat yan kimangi. Wulidu fin naim. Piyag anak sila halawm ni'mat, matawd pagkaon, matawd pag-inom, matawd din kapanyapan. Ya'kuluna alwanut ta'am, wa yashrabun, wa yalbasun, wa yatasaddaquna bil kalam. Piyag anak sila, ni'mat sa taod-taod. Wala pagimukuha, imbabai, aw nahang karantang dublon. Inusog, wala pagimukuha, aw nakaran. Bangkaw lang niya, usog, pagwa mo yan, yun unang bukgaran mo. Naunhuning garan, dakon na muno. Bangkaw lang na babae, aw na unang karantang bulawan. Uy, rakon makabo. Aturayan mga anak po. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitaan kita niyo. Yari kita niyo hamasa. Matao din pagkaon, matao din pag-inom. Kaya sarapan na dyan tao sim pagkaon. Kaya sarapan sa dyan sim pag-inom. Kaya sarapan sa dyan sim badyo. Branded din badyo niya. Branded din pagkaon niya. Branded na sambil lilos niya. Kaya sarapan siya sinyad to. Nagparayaw sa dyan sim kabtangan sa di makaparayaw simbasahan niya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Siraru ummati, nakalamod siya mga umat. Turayan mga anak po. Na, unini ka to, walya sa akabayto. Ini ka to, masalamat kita riha dunya, way problema, way kasusahan. Palua kayong bahay mo. Pataurain asuha kusina mo. Uy, uno yan. Imaluag bahay, awang bilik sinusog, awang bilik sinbabay. Nain kita niyo, awang way bilik, kabuk bilik na. Di mo na kaingatan, nagkukulang kayaon, nagtitinog kayaon. Imaksud yan to, suway kaw marayaw kasuddahan. Suway kaw mamura. Al-karimu hayyun wa in kana mayit. Inta umamura, misan siya may matay, rabuhida. Uy, uno yan ng lutaw. Ibukul. Pagsabuton sintaw. Manglaw na buhi pentaw yan, tuhatay nini, aun pagunuta. Wal bakhilo, inta ukuriput. Misan siya buhi, patay ra. May tabang bay nilang nakakuriput, maraw pa siya uno na. Yan mga anak po. Na, unin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumuno hadis. Tuba liman malaka nafsahu. Timapasing karayawan, hisiu-siu intao, kakausan niya, maparinta niya inbaran niya, simpamarinta kabayaan sinallahu ta'ala. Wabaka ala khati'atihi iman, magtangis siya kasaan niya, bukon siya kuwan. Ampayan proud siya, kaya akalan ko lang mga tao yan. Di mga anak po, mga malaikat. Annal malaikata, kuwan yung malaikat kaniya. Magtangi si malaikat kaniya singkuyan. Amin tao, di siya umatud pamangi. Amin tao, maayad siya ginawabaran niya, makuyag ka ng malaikat, sambil magtangis. Tangis ko yan. Watad'u lahu, ampas siya pangayuan doa patuhan. Watakul impamong si malaikat ni patuhan, Allahumma syaffi bakkain. O Tuhan ko sa paat marayaw. Mga tao nagtangi sa kabayaan mo. Aming mga tao imata nila timuin luha kabayaan mo. Aturayan mga tuan. Na kahinapusan daing kan Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain aun kalasahan sintuhan sa labi kalasahan ini. Hisiyo yan. Amin aun kanya tumu dua tu. Hikaisa tu katratu dumuin min khasyatillah. Luha na pakpak hang katu sadya. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala piyagtangisan niya bang man si harap na pasulga. Piyagtangisan niya bang man siya rin makatupa pinal ka jahannam. Kakuyagan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karua tu hangkatu duhu hapag jiharan pisabilillah. Hikarua kakuyagan sin Tuhan dua limpa. Hikaisa limpa asharun fi sabilillah, limpa yaun haatay niya, yaun na suara niya, yaun na pito ang gautabaran niya, yaun hangan niya, fi sabilillah, ingkatani hinang niya kabayaan sin Tuhan. Di niya lamuranin hinang niya sin kabayaan niya. Hikarua asharun fi faridatin min faraidillah,
limpa sinibadat niya patuhan. Hapag sambahayang niya paldo, hapag sambahayang niya sunnat. In uno-uno raakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaun imbakkas niya, maurul sin ahli niya, maurul sin family niya, sabab miyagad siya, hatiranan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, yaqulu jalla wa ala fi hadisul qud, wa ijjati wa jalali, kawasak, paman sin Allah ta'ala. La tabki aynu abdin fid dunya min makhafati illa aksartu dahkaha fil jannah. Mga ipon ko, paman sin Allah ta'ala, hadisul quds, piyagtangisan nila, nagdangulngul sila nagtangis, isa-isa nila, way nakakita kanila, di hadunya, piyalihala nila, imata nila, wala imatud, nakaatod, piyagsusunan nila, sabab nakaatod sila paharan, illa aksartu dahkaha fil jannah. Pakuyagon ko siya riya dunya, awla hadlaw ka na. Magkagunahan kita niyo kuyag mga anak kapo, dahil diha dunya, awla hadlaw ka na. Nari nga sabab yadto, bang nato na hinangin bihad turagbos. Pakpakun sinallahu ta'ala, indusa nato biya sing kapakpak sindahon kahoy, hamusim mapakpak ng katandahon sa buhi din nun. Na mura-murahan mga anak po, patubtubon na mo dito, bang mayan kita niyo, makakuha daing hamangi, makakadto kita niyo pamarayaw, mumusun na to, kabuhi na to, iwan sing kamatay na to, mumusun na to, inyawalihan na to, iwan sing jatsad na to, hapag mumus kabayaan sin Allah Ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam doa anamu hatiranan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله